Yes, reka rero mbifurize kugira umunsi mwiza cyane aho muri hose. Hanyuma ndagira ngo munyemerere tugaruke kuri aya makuru mashyashya mbonye ari kuvugwa cyane rwose. Ubu tuvugana uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ibintu bimaze kumucanga. Byamuvanze mu mutwe ubu tayari yamaze kuba hinduka nk'umuntu w'umusazi. Bitewe n'iki rero? Bitewe n'igitero yagabye hano mu mujyi wa Goma abyita imikino, azingagiye kutera ibuye rimwe yica inyoni ebyiri. Yarazi ko agiye kwica abayobozi ba AFC M23, birangira umutego mutindi wiwe umushibukanye. Kumushibukana rero kwe nukuhe nukwivugana uriya mudamu rwose. Ubu tuvugana byatangiye kumubera ibibazo by'urusobe. Bamaze kumuha itegeko ryuko agomba gukora iperereza akagaragaza neza nyakuri igitero aho cyaturutse, dore ko abishinza M23 kandi rwose icyakira muhama ibimenyetso byose bigaruka bigaragaza yuko rwose ari we wagabye kino gitero, kandi ko rwose bamuhaye iminsi mike cyane kugira ngo iki kibazo abe yamaze kugikemura. Nukuri kose gushobokanya kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nukubabwira nukuvuga ngo ira nama y'abaminisitiri yateranyije bakavuga ibintu byose babishyira kuri M23. Ni ibintu navuga ko byakoze ibara rikomeye cyane, ndetse ni ibintu byamukozeho hajemo kugenda batambikamo utuntu tutari ngombwa yuko bagombaga kudushyiramo, bashaka kugaragaza ibintu byose yuko byakozwe na AFC M23. Ibi byose rero amakuru ari kutugeraho nuko ari byo byahindukiye bikaba impamvu n'intandaro nyamukuru yo kugira ngo ashyirwaho igitutu cyo gukora iperereza ku bitero byagabwe hara mu mujyi wa Goma. Amakuru ahari rero aremeza ko igisirikare cya Kongo aricyo kigiye gutangira gukora iperereza. Abeza mu beza batoranyijwe mu gukora ibintu nk'ibyo ngibyo nibo bagiye kwinjira muri iki kibazo bagihereye mu mizi nyamukuru, impamvu yabiteye kugira ngo iki gitero kigabwe ahangaha rwose mu mujyi wa Goma. Amakuru yemeza neza ko iki gitero ari tegeko ryavuye Kinshasa rihabwa abazungu b'abafaransa, bababwira yuko bagomba kurasa mu mujyi wa Goma, maze bakarasa ahakekwa ko hatuye abayobozi ba AFC M23, maze barasa nabi birangira bivuganye uno muzungukazi n'ubundi wo mu gihugu cyabo cyo mu Bufaransa, ndetse n'abandi bageze muri batatu batatangajwe amazina bitewe ko bapfuye urupfu rubi hatamenyekanye imyirondoro yabo muri rusange ngo ni bantu ki bakoraga iki. Abo ngabo ngira ngo mwitangazo cyangwa se mu byo Lawrence Kanyuka yavuze ntago higeze havugwa amazina yabo ndetse n'inshingano bari bafite. Avuze ko bishe nyine umuyobozi wa ONG umwe ndetse n'uno mudamu w'umufaransa. Mu by'ukuri rero Felix Antoine Tshisekedi ibi bintu byamushyize kuri pressure y'akasamutwe, byamushyize kuri pressure y'ibibazo bikomeye cyane byo gushakisha iki gitero aho cyaturutse, kandi biraza kurangira yitaye mu kagozi niho hahanda. Aba bazungu rero narakubwiye ngo nta mikino bagira, iyo bigeze ku bantu babo nta tolerance bagira rwose. Ahangaha niyo wabura inshuti yabo magara birangira bakwivuganye. Ibi byose rero bikaba bimaze gufata indi ntera, ndetse Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaba rero yamaze gushyiraho iryo tsinda. Reka tuze kureba yuko umuheto yafoye umwambura turukamo uza kurangira umwirashiye. Ibyo byose rero mube hafi turaza kubabwira, ariko byose biraza gukunda ariko amaze gukanda like ndetse no gukanda subscribe. Munyemerere twinjiye no kuyandi makuru. Iyo ni imwe mu nkuru ikome cyane yariri kugenda itrendinga cyane rwose hano ku mbuga nkoranyambaga, cyane hano ku rubuga rwa YouTube, maze nanjye ndavuga ati reka nyikoreho mbasobanurire abantu banje, bityo muze kumenya aho muhagaze n'uburyo bihagaze aya masaha. Reka tugaruke ku basirikare ba Tshisekedi n'ubundi barebye baravuga ati rwose gukorana na Felix Antoine Tshisekedi ati turabona ari ibibazo, gukorana n'igisirikare kitwicisha inzara, gukorana n'igisirikare kitadukunda, gukorana n'igisirikare kitaduhereza agaciro ni ibintu by'amafuti. Maze abarenga 50 bose n'umuyobozi wabo baza kwijoininga kuri AFC M23. Uko kwijoininga kwabo rero baje kwifatanya na M23 byatumye M23 igiramo akantu k'akabazo, iravuga ati bano basirikare baje nta wabizera, reka tubanze turebe ubundi nyirizina niki kibazanye. Ese koko baba baje by'ukuri cyangwa boherejwe kuri misiyo baje kuturangiza? Nibwo rero umuyobozi mukuru ushinzwe ubutasi mu gisirikare cya AFC M23 bamwita Imana Nzenze, uyu nguyu akaba bashyize ku ruhande maze abakura mu gisirikare bari bajoiningiye nyine ni Rumangabo. Hano n'ubundi hasanzwe hari ikigo gikuru cya gisirikare cyayi mu 23, abashyira ku ruhande maze arabaganiriza ngamenye ngo niki bari gutekereza cyangwa se ni yengingo nyamukuru
yabaza nyine babataje kubatata. Ibi rero byatumye nyine bano basirikare bashyirwa ku ruhande kugira ngo hakomezwe nyine hakorwe iperereza kuri aba basirikare, kuko byagiye bigaragara kenshi gashoboka ko bano basirikare bagiye baturuka ku ruhande rwa leta ya Kinshasa aribo abeshi bagiye bagambanira intare za Sarambwe. Ibyo byose rero ndaza kubigarukaho mu masaha mugoroba bitewe n'igisubizo kiza kuba kivuye muri aba basirikare, nibyo baza kuba bamaze kuba bakusanya by'ibimenyetso bigaragaza nyine imyitwarire n'imyirondoro y'aba basirikare, niba koko batabarimo abagambanyi, aho bakomoka, iyo bavuka n'ibiki byose baraza kugenda babibabaza. Ubwo ngubwo resultat ziraza gutangwa zivuye mu ntare za Sarambwe, nanjye ndahari neza cyane kugira ngo nze kwita mbibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Reka tugaruke kuri operation Munihure. Operation Mukubure ni operation yakorewe neza ahangaha naho bita Mukengwa ndetse naho bita Nyabyondo. Operation zikaze cyane zakozwe n'intare za Sarambwe mw'iri joro ryakeye, babikoze mu masaha ya kuva saa 10 ngo guhera hafi saa 9 rwose gushyika ku saa 3 za mu gitondo operation zari zimaze kurangira. Ngira ngo abo tubana ku zindi mbuga cyangwa se ku rundi rubuga nyine rwa YouTube kuri Top Kivu, ngira ngo nigeze kubikomozaho ariko sinabisobanura neza cyane bitewe nuko nta makuru ahagije kirya gihe yari yagasohoka. Ubu tuvugana rero amakuru ahagije amaze kungeraho, ari byo rero ngiye kubabwira. Kugeza ubu ngubu amakuru aragaragaza ko cyangwa se arerekana ko AFCM 23 yaraye ikoze operation byarangiye. Iyo operation ikoze yahitanye abantu bageze kuri 46. Ubwo ntago ari abaturage ahubwo n'abasirikare ba Wazalendo ndetse n'intera hamwe FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC bari barishyize hamwe mu gucura imigambi yo kujya bagaba ibitero simusiga ku ntare za Sarambwe, cyane cyane babakubiranyije nyine baba bitewe naho baba baherereye. Amakuru rero akomeje kugenda agaragaza yuko intare za Sarambwe zo nta mikino zihagaze habe na mikeya, ndetse bakomeje kujya bakora iyo bwabaga kugira ngo barebe niba bashobora guhagarika bashobora guhagarika nyine ibibazo by'intambara cyane cyane yibasira abaturage. Ubwo ndabara ibitero shuma bikunze kujya bibagabwaho n'ubusahuzi bwa tonato. Urumva hari yaho nta muturage wemerewe kuba yatunga telefone, n'uyitunze rwose ubwo bisaba kayihoza mu nzu cyangwa mu bwihisho kugira ngo ajye yikoresha. Akenshi bakunda kuyimwiba maze bakajya kuyigurisha ahandi. Ibi rero bikari byo byateye ikibazo gikomeye cyane mu ntare za Sarambwe, maze baravuga ati tugomba kureba icyo twakora kugira ngo bino bintu bihagarare. Ubwo rero niyo mpamvu ni nawo ntandaro bazindukiye muri operation y'amasuku ngiyi, maze bakana ku ngo zose bikekwa ko zaba zirimo izo FDL. Abagerageje kubarwanya bakabarasa ababakundiye bakafata mu maboko nyine, ubwo ni matekwa, hanyuma bakaza kubashyira ahantu hamwe maze bagacirwa imanza, uw'icyaha gihamye agahabwa igihano nyine akwiye. Urumva ko intare za Sarambwe zo ntago zikora nka Kinshasa, ntago zikora nka Kisekedi, kubera ko Kisekedi we aramutse agufashe niyo yagukekaho gukorana na M23 igihano yaguhereza nta kindi usibye cyo kukumanika, hanyuma akakwica agukuramo urwara, gukuramo buri kimwe cyose, kugeza naho n'amara yabaga kayabara ngunda muntu agira marangahe. Ikinshasa nta bumuntu bagira. Hanyuma rero M23 yo yagaragaje ubumuntu maze igenda ibafata rwa mikono, ariko abayirwanyije nabo ikabarasa. Ni muri ubwo buryo bwo rero M23 avuze ko nta mateko ikeneye, abangaba bose bafashwe. Ubwo urumva amaherezo ikiraza gukurikira. Reka rero tuve kuri iyo nkuru twigere ku nkuru ibabaje cyane. Ni inkuru ibabaje mu gisirikare cy'u Burundi cyahuye n'uruva gusenya. Igisirikare cy'u Burundi rero uruva gusenya cyahuye nacyo nta rundi usibye ko mw'iri joro ryakeye neza bagiye kwisanga muri aho bita muri Poezero. Rwose habaye operation yakasa mutwe, operation iteye ubwoba cyane, operation yahamuye abasirikare benshi b'Abarundi ndetse bamwe na bamwe bakaba batangiye kuvuga yuko batongera gusubira mu rugamba. Ubundi rero ibi bintu bimaze iminsi bitegurwa n'intare za Sarambwe, kuko ntago bari gupfa kwinjira vira mupangu uko biboneye, nta makuru ahagije bafite cyangwa se nta buryo bugaragaza nyine aho bagomba kunyurira n'uburyo bigomba gukorwamo bahagazeho, cyangwa se nyine kizere bari bafite. Byabaye rero mw'iri joro ryo ku itariki ya 15 niba ntibeshye z'uku kwezi turimo, ariko kwezi n'ukwezi ngira ngo kwa gatatu mwaka 2026. Igisirikare cy'u Burundi rero byongeye kubaho ku nshuro yabo ya kabiri, ibi bitero bibabaho ndetse binabagabwaho kenshi gashoboka, ariko intare za Sarambwe zirinda nyine kugira gute kugenda zikora zirinze nyine kwinjira nabi, ahubwo zinjira neza cyane. Anga rero bagiye bica abasirikare b'Abarundi benshi, babanize, babateye ibyuma, babaziritse mu migozi, ibintu nk'ibyo ngibyo ubona ko ari ibintu nyine ewana ubona ko ari urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rubi cyane. Bagiye babica ewana nta no gutaka nta no kugira gute babanigaga. Bura rero umuntu bishe bamunize
ni ibintu bibi cyane, kuko uzumve niyo amazi agukoze cyane ikindi kintu, ni ibintu biba bibabaje. Rero abana basirikare b'abarundi urupfu bapfuyemo rwose sinabura kuvuga ko ari urupfu rubi rw'agashinyaguro. Ibi rero ndakubwiza ukuri ko ari ibintu bitari byoroshye habe na gatoya, kandi byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma amakuru akomeje kugenda agaragaza ko ibimenyetso nako bikomeje kugenda bigaragaza yuko bijyanye n'imikino byo Intare za Sarambwe ntayo kabisa, bari kujya barimbura basya batanzitse ewana bakora ibintu navuga ko ari nk'ibitangaza. Nk'ubu igisirikare cy'u Burundi abasirikare basanga hafi 27 bose basanzwe bapfuye kandi bapfiriye muri defense imbere mu gisirikare. Ibi bintu rero ntago bikorwa n'abasirikare basanzwe, ibintu bikorwa n'abasirikare badasanzwe. Ikindi babuza amakompyuta n'impapuro bari baranditse ziriho na mapu y'urugamba bagombaga kuba barwana muri iyi minsi. Ibyo byose rero byibwe, kandi amakuru ahari avuga ko byagiye muri aba basirikare b'Intare za Sarambwe cyangwa se ba M23. Murumva ko rero M23 ikomeje kugenda ishaka mwayi zose zo kuyirokora cyangwa zituma yarokoka. Mu yandi makuru rero kababwire ko mu mujyi wa Uvira naho hari yinde operation nk'iyo ngiyo yabereyeyo, ariko iyo operation yo yakozwe n'Intare za Sarambwe bari bagambiriye kwica umuyobozi wa FDL. Ngira ngo amazi imisi mbibabwira ukuntu hari umuyobozi wa FDL za FDL zashinze ibirindiro hariya rwose mu mujyi Uvira, zashinze ibirindiro rwose ahantu bita Kawezi. Ngira ngo abantu benshi murahazi, niba munahazi munyandikire muri comment mumbwire ko muhazi. Hariya rero hari amakuru ari kuvugwa ko ibirindiro ari bihari by'abasirikare b'abarundi M23 maze kubikoreramo operation ku nshuro ya kabiri. Ubwo bivugwa ko rero hari n'indi shuro nyine ubwizabaho. Iyi shuro ya kabiri rero M23 nanone yinjiyeyo iragenda ikora operation ikaze cyane, maze baragenda barasamo abasirikare bageze kuri 7, maze bo bashakaga baramubura. Bityo rero biba ngombwa ko bongera bakaburira mu myotsi bakongera bakigendera. Ibi bintu bimaze iminsi nanone bibayeho, ari nako kandi M23 igenda ibikora no mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Ngira ngo hari igihe nigeze kubabwira ukuntu yinjiye mu gisirikare cya FDNB hari abasirikare badasanzwe bamwe bakoreshwaho rukomeye. Ubwo ndavuga Special Force, Commando Hibu, ndetse na bano ba FDL ba Commando bo mu mutwe wa Krabu, ndetse n'aba Special Force bo mu gisirikare cy'u Burundi. Sinzi ukuntu Special Force y'abarundi bayita, ndaza gukora research nze kubabwira ukuntu yitwa, ndaza kubaza mutaramu wanjye. Hanyuma andi makuru adasanzwe ari guturuka hano mu mujyi Uvira indani aremeza neza ko hari abasirikare bagiye bakomeza, hari abantu badasanzwe bagiye bakomeza kugenda bagaragaramo, ndetse abo bantu bakaba bagiye bakeka ko ari aba mu 23. Hari abo bagiye bafata bagasanga nyine n'abaturage bamwe b'abarundi, abandi bagasanga n'abaturage b'abakongomani batagize icyo batwaye, batari no mu rugamba. So rero amakuru avuga ko abasirikare b'M23 bibere mu mujyi Uvira rwose basanzwe bakora akazi utanamenye yuko rwose ari abasirikare b'Intare za Sarambwe, kandi mu gukora mu operation bakaba ari abambere. Reka mbabwire rero kubijyanye n'igisirikare cya Angola, nitumara kukivaho turata tujya muri Warikare mbabwire iby'abafaransa n'ibyababayeho, hanyuma tuhite dusoza amakuru yacu. Ariko wabona tugeze ahangaha utarakanda like, byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Reba aho hasi handitse like ukandeho, ndetse no kuri subscribe ubyondeho. Hanyuma abasirikare b'Abanyangora nabo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Urwo ruva gusenya rero nta rundi usibye gupfa, nakasa mutwe rwose kuri aba basirikare b'Abanyangora. Baje biteze itsinzi, baturutse iwabo bijeje abaturage yuko bazatahukana itsinzi, ariko kugira ngo batahukana itsinzi birangiye bibabereye nk'aba basirikare ba South Africa baje na n'ubu nta kintu barakora rwose, ahubwo gahunda yabo ni ugukubitwa ijoro n'amanywa, kubitwiza kabwana. Mana yanjye sinzi ukuntu nabibabwira, ariko M23 rwose ikomeje kujya nanjye intungura, igaragaza ibimenyetso byerekana ko rwose bijyanye no kuba bashyirira amagahenge bano basirikare b'Abarundi rwose ibyo byo ntibishoboka. Bari kujya bakora operation nihure, n'ubu tuvugana rero babikoreye Abanyangora rero bari baje kwataka ahantu hamaze iminsi hatakwa n'igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo n'intera hamwe. Ubwo n'igisirikare cy'u Burundi ruba rugeretse ntibasiganwa rwose, wagira ngo sinzi uko bimeze. Ahangaha rero basirikare b'Abanyangora bavuze ati mwebwe nago muzi gutegura, reka tuze tubereke twebwe abana tuzi gutegura bya danje. Maze baza rero kwataka ku ntare, ariko biza kurangira bibabereye ibibazo bikomeye cyane.
ibyo bibazo rero nta bindi byababayeho cyangwa se byabakomereye, ni ibibazo by'uko byarangiye bishwe rwose, ndetse n'agasozi bari baje kwataka birangira batagafashe. Ni agasozi kari hano hafi na Minembwe, baje rwose, ni agasozi kitwa Mutamba, baje kukataka ewana bakubitwa n'inkuba y'akasamutwe birangira basubiye inyuma, bagenda bakinagira kibuno mpamaguru. Bivugwa rero ko barashwemo abatari bake cyane, ndetse kandi bagatahukana intsinzwi y'akasamutwe. Abasirikare ba Tanzania bo murabizi yuko twababwiye ko batangiye guhunga, bamwe na bamwe batangiye kuva mu rugamba bigendera bitahukira mu gihugu cy'iwabo. Hanyuma munyemere tujye ku Bafaransa bakozi barano mu mujyi wa Goma bakahagurutsa drone zikaza kurasa zikarasa bene wabo. Ibi rero byatumye Ubufaransa burakara, ndetse n'amahanga naho ni yewe ibizamo bashyira igitutu kuri Tshisekedi rwose ugomba gukora operation yo gushakisha aho kino gitero cyaturutse, kandi rwose icyaha kirabahama. Ni mwubwo buryo rero Abafaransa bongeye gukubitirwa muri Warikare, ubwo bari bongeye gukoresha drone kamikazi bashaka kurimbura kino kiraro cya Minjenje, biza kurangira banaswase barasa ku ruhande, ariko gisenyukaho gato nticyasenyuka nkuko bari babipanze. Maze abarezerendo binjira bazi yuko bagiye gutahukana intsinzi, bakubitwa izakabwana. Mu Nyarwanda aciye umugani ngo wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. N'abangaba rero bisunza Wazalendo, maze Wazalendo zirabatenguha, maze bakubitirwa hamwe. Abafaransa bakomeje kwandagarira hano muri Kongo, ndetse Abafaransa bamaze gupfamo barenga 8. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane mu gisirikare cy'Ubufaransa, ndetse ababireba neza cyangwa ababirebera kure bavuga ko iki gisirikare cy'Abafaransa kizarangira gitereye izina hano muri Kongo. Nyamara Trump yarabibonye abibona kare, avuga ati yewe nta gisirikare cyanjye nakohereza, kuko M23 uko nyibona ntago yoroshye kireka nkoresheje drone zo kurimbura, kandi ntago nabarimbura, bityo sinakongera kubona ibuye ryo muri Kongo. Biba ngombwa yuko we abyihorera kohereza abasirikare. Nabo yari yohereje ngo baze gutoza igisirikare cya Kongo, mwarabibonye ko bisubiriye muri Amerika nta gikorwa bakoze. Bivugwa ko bakwaye amakuru y'ubutasi gusa, hari gutoza icyo gisirikare cya Tshisekedi ntacyo batoje, ndetse nta n'ikindi gikorwa na kimwe kigaragariza Tshisekedi yuko Amerika imwitayeho bakoze. Byose byabaye itsinzwe kuri bo. Murumva ko rero kari ibibazo bikomeye cyane. Munyemerere rero amakuru yacu tube tuyapfundikiye ahangaha, mu kandi kanya ndaza kugaruka mbagezaho andi makuru mashya aza kubagezweho. Mwibuke gukanda like ndetse no gukanda kuri subscribe, mwandike muri comment mumbwire ko twari hamwe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, naho utaha cyangwa se mu masaha y'umugoroba. Bye bye.